bentuk bisa madai tidirium langkah udara de takiale ayude saya tahu kami sedo senang kupagana ayung Tan nang sang ada suado mana kolong saya sinayanang komadi saya pangkat tenani terapu saya Agean tay na kasumani rasudod na kumatang Raini nagyana nilanak kau nakadian isiluloy sang kadwa salay matanya na alalay Kakay nung ay dude ato ay lanaw rakat kayaan May saya kamudan adot masih sampai di dunia usok kami gay ngata usok kay tiem kare ay usok ka pagay anaw na isa kong paligid Karaiku ada hidup tuaya gira kilelang dari detukai sanorai sakai tengen Damai dia nang puna sauda tawai dari dentai Tanong akabang kamay pangingisi Adi lunas subir ber Ay kukulang ay nalilay raisin Dinay pay aditay pangay Anday mo minayong sayitin Ay nakatiyara di saw kamu aring kamule Kapodara nagyana nilalakku dumayon ang si Bilit kairang kong pumain ay palarin Kapit ni dapa ari say sa sumaya Kapay ngayon Ayaw ari say sa sayniya kami Kanarang Kapay man nakadiya Niyan Nalalagi bibilik Kau dato kay lelang inukanak di Naipin Tangama ang uda sa limpok Kawawang suling Ay nabiyanay anak ko para nakadiya niya nata
manasayatian dia magodesa dia menata mangkulilang ay na ilipay gayon yan sa panuwang denay Ibianto ganay nukan rin salama di kumindirain Yosoli ayo yan at ang kaday benay Ay kay na ayaman di ngakan na pagkanong din Nay 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 dipilit ka na di pendirain Sinay railin nati kuro Tangan nari datau di tantang Waduh gaba aku de nararan koma kadisitiam kami air di ay nai pada di mitendue usoki akira ini mira kadendana saramian dengan ayako pemanda sinai pe na sabu soli ayo ya na solutai na Ila na sao de buk dumbetan wasaranian ay pandapai tiyo aku de namare ko masaka die aparang koman tanang kado di nurai nadam kalunggo kau lawan samu salamara kanong ulang Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Na pengining ko kuala agyang kay amap mamanaw salam na mambagin nyo si sang kaya dunia sampai sa alungan akyama. Sagi ko nang kaya mga rinarinang na siya kung pililalilang ko si Ranuto mga raga agu mga uda agus sulang wa mabubay mamakinag ang kalipa deto gusto kalipa ba kaba kalutuman na nasumaroon dumailin na uba pagkabulungi ko mga rampa na sader sa tiga kang pamanari dato alanor sagi ang kaakin gyo makapanggulala na sa iro nagagaw na pananadim. Nagiswan ng iyo kalalamahan swingaran yan. Ada sa lakawarong warko mangude bibili kan dari di sa lakapanalumbi sa likubungan. Lantong asalapido dato kalalano ka mga ragas salamin.
ay giratan to betul. Na lumimugaw sa ruruparop panamukaw sa tuturun. Na wadam pamanaiya di kanuna keswa o kapan di daw ako arano na ko kas sa malangon yun na makanggi kano ko na isa maapa. Kaya kung bueda kalambi sa tila uda kapawing nasutuan tanwara bulalamin sa hati saban yung dito tanggay sa sudi. Wassalam. Sayri ay tagulawang ko sama ada iting diriyo ailang daerah kopi alai mudan serta kambi silului sus nang bulawang toragi bayin nami singkad suwa elungang olong buso sinayanan diagang kerau akararanyun aku tansiya nakagi kilangan kau erang punau gidung sakal pipay kira ako kaditay ni katawan gidung ulawan sidini dawi agut tanay naribuna aud bayi seraupo
nakarang panasader pansiyakan kaaya pikirang tao buta makan dulung akin deringan aku sarong beula denaka bulawang po teman tamanang kau kabeana masiruka ada unakara panasader amaragum mana alay nore kakang buwe kumaribu ada unai karibu ai de nama aki ari bungku wa ikam el sata demang sitawa malam betaung sampai pada anak piragetang akaliwan aku ingin bulawang nago bumbeng parang mau udah saliyamin nakai gigi saimanto isu masa gideran tansiyakan anai nu kadiri daun kabe pendairan nonta ada saling dingi delam tapi dupa rusud bulawang kupore sapai ngilai yang sasainang maka aku bidumang bulawan
berasi na ring. Aku rise bulawan ko idet pasa enandingan kakagiyak kadigayang akai malay salam ay di dubulawang kutan siyakan lagi nang maragang kalaw tao berakapengan alay lagi bibilikan nadi kapendue-due tansiyakan kasarang pangkasarinay kabipiap betuman itawarang asinang kaden kaino pagkinadang bulawang ko sumusala sa tayong kau